Pauxed Yumfam Oiba Maheiroi Pau Kharab de Toukhre. State COVID Task Force Amasung Stearing Committee na COVID-19 ki fivm khnnakhre. Manipur ke Chief Secretary Docter Kumar da chair lagduna haukiba April amada All Secretary ki conference holder State COVID Task Force amasung State Stearing Committee ki mifam pangthoktuna Manipur da haujik oriba COVID-19 ki fivm sing ki mathang da khnnakhre. Hiram asiga mari lainana phangba pauna hai Chief Secretary na chair lagduna video conferencing ki khudang da pangthokiba mifam aduda tongan ba district sing ki deputy commissioner sing su sarga ke mifam aduda lepak asigi tongan ba state sing da anoba COVID ki case ki alarming oina oiba mongda hengalakhiba asigi matang da sukupna khnnakhre loinara state immunization officer na PowerPoint presentation piduna state asida haujik chathariba COVID vaccination ki status adu district ki thakda sukaina thamke PowerPoint presentation pikhiba adu kumja lising ani kun ki October thada Manipur da anoba case lising tarit chatruk kuntraga mapan Thengnakhre aipa wafam thambag loinana kumja lising ani kun mathoi ki March thada anoba case samago tukun taruk thengnaduna case thengnabagi chang khangan hantarake test tobagi changsu national average dagi Manipur na chang wangli amadi laina daisat asina param oiduna laikhidabagi changsu national ki thakdagi Manipur na neme Loider Mars kudi thoigi Mars kunthamathoi phawbada nauna Thengnakhre case humpo makha ki manungda kun mari de high risk stressing dagi flight tongton lakpa passenger singni haiba wafam se thamke baragasi da April dipando COVID ki fivm khanadaba Prime Minister na CMC kami pham pangthokadore laibaka sida COVID-19 ki second wave asi ka hena wangkhalakpaga mari leinana tha ase ki nipanda Prime Minister Narendra Modi na state sing amasung union territory sing ki chief minister singa mifam pangthokadore Hayang nubidang wadang pung taruk makai tabadana Union Health Minister Ars Burden State Union Territory tanaga mathoigi Health Minister singka high level mifam bangtok na bakaukhre Chali basayul asida lebak asina malemgi oina COVID-19 ki Khwaidagi hena chawba hotspot amu oirakpaga loinana nungti ki COVID-19 positive oiba ki case asi leptana hengalagle nong makhakta da COVID-19 positive case lakam henduna Brazil amasung USA ki mathakta India na haigalakre Hauki pung kun mari asigi manung taleba kasi ke oina COVID-19 ki positive case asi lakamaga lising ahum yaukhre haina Union Health Minister phangdokre laiba kasida COVID-19 hegalakli asiga mari leinana hauki basahul singda Union Health Ministry na tongan ba high level mifam kya amasu pangthokre aire marakasida Union Cabinet Health Secretary Rajiv Gaupan hauki basayul ani asigi manung taleba asigi oina State Union Territory taraga mathoida COVID-19 case ka hena wangkhalakli asiga mari leinana State amasung Union Territory sing Chief Secretary Police ki DGP amasung Health Secretary singda review tawna basu khangan ba laikhre pung nipun pan ki manungda Maheiroi marfu COVID-19 positive oikhre Bihar da hoki ba pung nifu ganipan ki manungda punna Maheiroi angang marfu coronavirus positive oiramba Thengnakhre Maheiroi singdo ayamna state capital Patna dagini amasung sahi tara mari gi makhata laiba singne Makhoi home isolation tohonkhre Bihar government state asigi school amasung college sing April taramathoi bawat thingnar ba khan khrabane Health Department piba data ki matung ina Bihar ke district kuntraga nipan makta anoba corona positive case sanipan umpugamari report tauke thangjon mitta Maheiroi humpu corona positive oiki amasung nomaichi mitta kun positive oike positive oraba Maheiroi amba Patna ki Kankar Bhag Patrakar Nagar Garden Nibag Anishabad Boring Road Asok Raspad Raja Bazar amasung Rajiv Nagar da aiba singne Patna ki civil surgeon Docter Biva Kumari ki matung ina Patna na micro containment zone chamaga ahum semle amasung suspect sing identified tawnarba ground da medical team humpodara manga deploy tawkhre thangjon bidda punna positive case hum raga ni thoi detect tawkhe civil surgeon asna makhatana hai Kankabag amasung Sri Krishna Puri da mathang chida mi taruk amasung nipan positive oramba thengna badagi mafam sing asigi mi leinaba apartment sing barricade tawselle atopa pau amadana Ziribam Tupul Impal Railway Line Manipur da North ki Khwaidagi sangba Rail Tunnel Chahisida Uba pnglaba yana leire North Frontier Railway Construction Organization ki miteng makada Ziribam Tupul Impal Railway Line sembagi thaba khomang choksin hasangchile Manipur da North ki Khwaidagi sangba railway ki tunnel Chahisida mapung phana uba pnglaba yana leire kilometer samaga taraga mathoi sangba Ziribam Tupul Impal Railway Line asida tunnel niphumaga leibagi manungda Northeast ki wanasu Khwaidagi sangba tunnel amuk wariba tunnel number 12 hutpagi thabak haujik yamna kana sathari tunnel asi Kangpokpi district amasung None district ki tainabada cheleba Izai Turel mapaldagi hauraga Impal West district ki manung chanba maklang da phagdor ka doribane tunnel asi ki asangmana kilometer 10.280 ne
हिरम असिगे मरी इलाइनना पाउसी असिना फंगबा पाउना हाय नॉर्थ ईस्ट की ख्वाइदगी सांगबा टनेल अमु ओरिबा तोपुलदगी इम्फाल फाउबगी मरक्ता लेरिबा टनेल नंबर 12 हुटपगी थबक असी हौजिक तंखाई चंचलकले टनेल असी माइके अनिमक्ति हुटपगी थबक चथरी हौजिक फाउबदा चौरन किलोमीटर मंगा हेना हुटप लोइरे नोंगमद नकल अममगी मीटर अहुम दगी मंगा फाउबगी चांग हुटपगी थबक चथरी टनेल असी मफुंग फाना हुटपगी थबक चही असिगे मनुद लोइसिननबसु पांदम थमले टनेल असिना जिरीबाम तोपुल इम्फाल रेल लाइन की इरोय लोइबा टनेल ने तेलंगाना द लॉकडाउन की असाब ऑर्डर सेमलम बगीदमक चार्टर अकाउंटेंट अम फारे तेलंगाना द पार्शियल लॉकडाउन थमनरबगी असाब गवर्नमेंट ऑर्डर जियो अम सेमलगा चाइथोकलमगी मरांदा हैदराबाद पुलिस ने निथौगाब नबिता मरुक ओइबा फार्म अमदा थबक तौबा चार्टर अकाउंटेंट सीए अम फाखरे सेंट्रल कैंप स्टेशन सीसीएस हैदराबाद अमसुंग कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम की अपनबा ऑपरेशन अमदा तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी की मिंगदा असाब जियो अम चाइथोकलमबगीदमक श्रीपति संजीव कुमार एप्रिल अमदा फाखे एक्विज असी सोशल मीडिया सेमजन सजिनबा जियो सर्कुलेट तौरगा मियामदा नामथाक तौरंबगी मरालदा फाखिबने ऑफिस अदु बांथोकबदा सिनाब फेल लैपटॉप अमसुंग आईफोन सु पुलिस ना फाजनखे मसागी सही निफुगा निपन सुरबा एक्विज असी कार्बी एंड को की चार्टर अकाउंटेंट अमने आंध्र प्रदेश की नेलोर टाउन दगी हरखिबा मियो असी हैदराबाद की मधापुर द लई मियामना मखोयगी युमसिंगदा मई मुथत्तुना मईगी बिल हेनकटबाबो जानिंगदबा फोंदोखरे ओरिसियादा ओरिसिया की अयंब मियुसिंग नगारंग बिदांग वरम पुंखाय अमा मखोयगी युमसिंगी मई मुथत्तुना स्टेटसिदा मईगी बिल हेनकटबाबो जानिंगदबा फोंदोखरे मखोयगी प्रोटेस्ट असिगिदमक स्टेट कांग्रेस की प्रेसिडेंट निरंजन पटनायक न मियाम पथागतबा फोंदोखले पटनायक ना हाइकी मागी पार्टी ना अपील तौखिबकी मतुंगिना मियामना मईगी बिल हेनकटबगी मयोक्ता नगारंग बिदांग वरम पुंग 6 मखाइदगी 8 फाउदा मखोयगी मईसिंग मुथत्खे मईगी बिल ममांग चहीगी अक्टोबर दा यूनिट अमदा पैसा कुन हेनकटबगा लोइना चलिबा थासिदा अमुक यूनिट अमदा पैसा 30 मखातना हेंगतखि हाइना फोंदोकलदुना मागना हाइखे कोरोना वायरस लाइसेट नंबर ओइदुना चेन थोंगे अवाब मयुकना लिंगै मईगी बिल हेंगतपा असिना मियामबो अमुके हेन अवाब मयुकना ले इशू असिगी मतंगदा ngasi कांग्रेस वर्कर्स सिंग डिस्ट्रिक्ट अमसुंग ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पुनमक्ता खोंजंग जंक्शन की आइना मागना फोंदोके अतोप पाउ अमदसु कोविड 19 केस वांखलकपदगी डॉक्टर सिंह अमसुंग दास सिंह द पिखिबा सुति सिंह कैंसल तौखरे काश्मीर तबक्ता कोविड 19 इन्फेक्शन वांखलकपदगी मैटर्निटी की सुटी अमदी मेडिकल इमरजेंसी का मरी लेना लौखिबा सुटी नतना डॉक्टर सिंह अमसुंग पैरामेडिक सिंह द पिखिबा सुटी खुदिमक निथौकाबन बिते हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर ने कैंसल तौखरे निथौकाबन बिते इशू तौखिबा ऑर्डर अमदा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस काश्मीर मुस्ताक अहमद राथर ना हाई तंपाकदु कोविड 19 संदोरकपा हेंगलकपदगी मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिंह डिस्ट्रिक्ट अमसुंग ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सिंह अतै टेरिटोरियल ऑफिसर सिंह अमसुंग पैरामेडिक सिंह द पिखिबा सुटी खुदिमक खुदकता कैंसल तौरे मैटर्निटी मेडिकल इमरजेंसी का मरी लेना सुटी लौरिबा स्टाफ खक नतना अतैदी मखोय मखोय की पोस्टिंग मफमदा खुदकता रिपोर्ट तौनबा खंगले हौकिबा चयौल असिदा काश्मीर तंपाकता कोविड के अनोबा केस मिबाइनिंग ओइने हेंगलखे सही अनिरोम लेपलुरबा टूरिज्म का मरी लेनाबा एक्टिविटीज सिंह हंदकी येनिंग थागी मतमदा खरा फगतपगा ओइरकले फिबम अदुना अथॉरिटी सिंह पनुंग हनखे नोंगमनोमा की पॉजिटिव केस हेंगलकपगी रिपोर्ट सिंह कुमसी की कालेन थादा काश्मीर दा कोइनिंगबा मियोसिंग अपाम हलनखे तंपाक अदुदा संदोरकलिबा अनोबा कोविड 19 वेब अदुना अंगांग सिंह सोहनदनबगीदमक्ता अथॉरिटी सिंह निंगथौकाबा नबितकी स्कूल सिंह थिंजनखे अरोइबदा कंटेंट सिंह असिगे मरुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदे फेसबुक पेज असिदगी येंबिर पोपलम पथागचरी चैनल असिना तमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिदिबसिना सब्सक्राइब तौबिरम लोइनाना लाइक एंड शेयर तौबसु काउबिगनो नंबर पो अमखाना थागचरी।